papra do guše, staze urasle, priroda čini svoje. Ispili se na 3 vrha Stare planine, gdje nema staza, pa smo nešto improvizovali, ali dobro, mislim da je misija uspješna. Luna, dođi vamo! Luna! Dođi vamo! Čuva se neka životinja, jeste? Divlji kraj, skroz zapostavljen i slabo posjećen, kako su ovdje imali karaule vojnici i od tog momenta kako se to sve zatvorilo, eto koliko je prošlo 20-30 godina, niko ovdje više i ne svaća, sem tako nekih entuzijasta, ludaka, planinara, po neki drvoseča eventualno. Spuštamo se polako, tražimo najbolji način da ima po najmanje rastinja. Hvatamo ih izohipsu. Na mapi se vidi otprilike da je neki kolski put na neki par kilometara odavde i nazad ka Aldincu.